Kienem żmien mhux ħafna l-bogħod, id-l-arloġġ iddur bil-mod, kont mifxula u bħadd li ftit-triq. Ma konna tikas taħat, ma fittixt tinżomm kuntat, intajt mill-ħbieb, infittex bis-siskiet. Għalkemm f'ħajt li ma bdiet xejn, għan komuni sibna tnejn. Nifhmu mal-temp, nfittxu lil xulxin. Nixtieqek tkun taf, jien nemmen fik. Dinja ġdida meta nkun hawn qiegħda ħdejk. Nixtieqek tkun taf, jien naf tagħtik. Rajti issa bis-sens, il-futur sabiħ immens. Kull ma xtaqt jinsab fil-ħabsa ta' għajnejk. Mejja ngħidu viva Malta, Malta u l-Maltin. Għal din l-art aħna nagħmlu kollox, kollox u bil-qalb viva din l-art. L-art tal-Maltin, viva din l-art. Titraħt fil-xita smewit blu. Il-naħt il-kriża qrib biex li nissir. Ħarist fil-fond għajnejk u jien bissirt. Sakemm intlift fil-ġbal u rġajt firt. Jien hawn il-fuq inħares lejn. Nixtieq li nkun għaddejja b'hekk. Tinħabba sema skur, tinsab kull fejn indur. Twassalni
as we mark the 25th anniversary of the Malta International Fireworks Festival. They shine brighter than ever, a tribute to the past, a gift to the present, a story shared with the world. Experience was brought to life through the creative expertise of Pyromotions. Thank you for being part of this moment. And as the drones return home, this is not the end, but an invitation. Join us on April 30th for a magnificent grand finale of the festival. We'll see you then. Good evening.